اینک از قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان وابسته به مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی 35 سال و از قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان 15 سال پر شد. در این مرحله مهم تاریخی زبان تاجیکی در تکیه بر استقلال ملی رشد و کامل گردیده به یک زبان مقتدر و قناعتمند تبدیل یافت و دوباره همان تابش و توان قبلی عالمگیرش را برقرار نمود. زبان تاجیکی یکی از رکن‌های مهمترین هستی دولت ملت مردم تاجیک بود، هست و میموند. یک دستاورد، یک افضلیت سیاسی دولت حکومتی ما در همین است که از روزهای اول حاکمیت همین سیاست زبانی رو در محور سیاست دولتی قرار دادن. یعنی پیشوای معظم ملت، دولت حکومت در همون دوره خوب احساس کرده بودند که اگر به سیاست زبانی توجه نشود، موقع زبانی تاجیکی در جامعه بلند برداشته نشود، استوار نگردد، پایه‌های استعمالی آن به طور منظم نظارت کرده نشوند، خوفی کاسته گردیدن رکن‌های و پایه‌های دولتداری تاجیکستان وجود داشت. هر ملت رو پیش از همه در برابر دیگر مقدسات ملی با زبانش میشناسند. امروز ما صاحبان زبان از آن میفخریم که در کشور عزیزمون روز زبان جشن گرفته می شود. جشن گرفتن چنین روزهای مقدس این پیش از همه از استقلالیت دولتی، استقلالیت کاملی هر یک دولت گواهی می‌دهد. نقطه مهم و ارزنده ستایش است که زبان تاجیکی در همه دور و ایام زبان دولتی را محافظت کرده آمد. با نظر داشت چنین شاهکاری بزرگ طی 33 سال زمان صاحب استقلالی کشور، دولت و حکومت پشتیبان و تکان دهنده زبان ناب و بای و غنی تاجیکی گردید. بنیادی هر یک ملت از زبان سر می شود و زبان یکی از رکن‌های اساسی دولت است. از روزی که استقلال کشور ما فرا رسید، از همان روز حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص پیشوای ملتمان پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان با مسئله زبان و انکشاف آن و نفوذ و قدر و منزلت زبان و بلند برداشتن نفوذ آن در مقیاس کشور اهمیت خاص دادند. چون سخن اطراف ارزش و اصالت و جایگاه و رسالت زبان تاجیکی در یک دوره معین تاریخی به میان می آید، هیچ نمیتوان مرحله های تاریخی رشد و انکشاف و برد و باخت آن را نادیده گرفت. جای بحث نیست و معلوم است که زبان و ادبیات بوی کلاسیکی تاجیکان شهرت جهانی دارد. در مسیر تاریخ تا حد 1000 سال زبان تاجیکی زبان دولتی نبود، بلکه زبان تاجیکی زبان کارگزاری، زبان شعر، زبان اثرهای علمی و بدیعی بود و خوش است که این ارزش تا کنون باقی ماند. با مرور ایام دولت سامانیان پشت می‌خورد و در یک مدت معین تاریخی به سر قدرت میده دولت‌ها اون قوم‌های میآیند که اونها غیر تاجیک بودند و تحلیل و بررسی سرچشمه‌های تاریخی نشان می‌دهد که اولین کاری که اونها میکردن این نیست کردن فرهنگ و معنویات و تاریخ تمدن مردم تاجیک بود. مثلا ببینید دردانه‌های علمی گذشته ما، آثار علمی و بدیعی ادیبان گذشته ما امروز در کتابخانه‌های پیشرفته‌ترین دولت‌های دنیا هستند. معنویات و دنیای ما رو دزدیده بودن، از آن خود کردن، ولی یک چیز رو گرفتن نتوانستن و این هم باشد زبان بود. همین شده است که امروز در ذخیره لغوی زبان تاجیکی از نیست زیاد رو کلمه‌های اقتباسی زبان‌های بیگانه تشکیل میدن و باز هم تاکید میکنم یگانه ارزش انا همین زبان بود که ما رو از ورطه هلاکت تاریخی نجات بخشید. از عصر 10 تا زمان استقلالیت یک مرحله مخصوص و مهمی انکشاف زبان تاجیکی دانسته می شود. زبان شناسان این دوره را یکی از مرحله های مهم انکشاف زبان نسبت می دهند، زیرا تنها زبان در این پهنای بیش از 1000 ساله تاریخ پرماجرا و پیچیده توانست که در انتهای عصر 20 و ابتدای عصر 21 ملت را دوباره زنده گرداند
و از ناکامی‌ها و نابودی‌ها کاملاً رها بخشد. این مرحله پر از ماجرا بود. این مرحله حساس بود. این مرحله بود که همین مقام و جایگاه زبان رو همچون ارزش ملی در برابر دیگر ارزش‌های ملی بیشتر خوبتر برای جهانیان و پیش از همه مردم تاجیک معرفی نمود. حتی کار به درجه رسید که ببینید در سال 1314 زبان تاجیکی ما مقام زبانی بین‌المللی را کسب کرد. این طرف تا هندوستان، این طرف تا چین و ماچین، دایره معاشرت با زبان تاجیکی بسیار وسیع گردیده بود. یگانه ارزش ملی که در طول تاریخ زیاده از 1000 ساله مردم تاجیک از دولت، از ملت، از فرهنگ و تاریخ تمدن مردم ما نمایندگی کرد، پشتیبانی کرد و نگذاشت که همین ملت دولت نیست شود در پهنای تاریخ. این تنها و تنها زبان تاجیکی. شخصیت‌های بزرگ ادب و فرهنگ نیاگانمان در طول عصرها با آفرینش یک سلسله آثار برگزیده ایجادی و رساله‌های گوناگون و گران حجم بدیعی، علمی و تاریخی توانستند زبان ناب تاجیکی را ایمن نگاه داشته چون گنج بی‌بها به میراث گذاشتند. این هم باشد با شرافت همون ادیبان، همون فرزندان ملت بود که با همین زبان نوشتن رو قطع نکردند. حتی در لحظه های حساس ترین تاریخی که مثلا خوفی مثلا جان باختن بود، آنها با همین زبان نوشتن، اندیشه راندن و بهترین ارزش های علمی و معنوی مردم تاجیک را به دیگران تشویق کردند و میراث گذاشتند. واقعا نه هر یک ملت میتواند 1200 ساله زبان پیشینه خود را صرفاً برود. زبان تاجیکی برعکس اصالت خود را هیچ از دست نداده. از زبان مادری عالم الشعرا ابو عبدالله رودکی حرف میزنیم و افتخار میکنیم و میبالیم بدین سفتگی، تصویر، زیبایی و روانی. 1200 سال رودکی معروف و معتبر و محترم چیزی گفته گویا همین روز گفته. در خوانش، قرائت و اندیشه‌رانی استفاده هیچ لغت را ضرورت نباشد. همان زبان تا کنون پابرجا مانده که آن افتخار هر یک از صاحب زبانان ماست. ما همه خیلی حس میکنیم که گویا ابو عبدالله رودکی شعرهای خود رو همین روز گفته باشد، یعنی با زبان امروزه تاجیکی. کلمه هایی که ابو عبدالله رودکی استفاده کرده است همش برای تاجیک امروزه فهما، ساده و روان است. چون زبان عربی در عصر 10 از لحاظ سیاسی، تاریخی و ایدئولوژی و مذهبی از پیشتازترین زبانها دانسته میشد، تنها در ردیف آن زبان تاجیکی میتوانست ایستادگی نماید. پس از منتشری نخستین آثار پرارزش استاد رودکی با زبان فارسی تاجیکی و در حضور نمایندگان قوم و اهل دربار بداهتاً شعر ایجاد کردن و پسان قرائت نمودن اثبات این گفته هاست. اکنون ببینید در دوره سامانیان مقام دولتی داشت. یعنی مقام دولتی داشتن زبان چنین معنا دارد که زبان پشتیبان دارد. پشتیبان زبان دولت است، پشتیبان زبان راهبر دولت است و پیش از همه پشتیبان زبان این ملت است، خلق است. در همین پهنای تاریخی که من نامبر کردم و زیاده از 1000 سال در بر میگیرد، انا همین پشتیبان و محافظ اصیل زبان تاجیکی در سیما یک شخصیت تاریخی یا سیاسی، در سیما یک دولت متمرکزی که تمام رکنهای دولتداریش پایبرجا است نبود. یعنی زبان در همین پهنای تاریخی، همین خالگی تاریخ به اختیار خود داده شده بود و هر کاری که زبان کرد
барои худаш кард, барои инкишофи минбаъдаи худаш кард ва барои пойдории давлати тоҷикон ва миллати тоҷик кардааст. забони илмӣ бахше аз забони миллӣ мебошад. илм як соҳаи пажӯҳандагиву созандагии инсон дар шинохти олам аст ва яке аз воситаҳои зарурии пешбурди илм ва расонидани иттилооти илмӣ дар ҷомеа забони илмӣ мебошад. бунёди забони илмиро бошад воситаҳои забонии забони адабии миллӣ ташкил медиҳанд. иншо шудани як қатор асарҳои безаволи шейхураис абуалӣ ибни сино бозгӯи он аст ки забони тоҷикӣ дар гузаштаи дури тарихӣ низ тобу тавони ифодаи васоити илмиро доштааст ва ин арзиш токунун ҷойгузин мебошад. дар бораи ибни сино аввалин касест ки аз солҳои пеш аз ҷангӣ устод айнӣ асар офарид ва якмин бор ӯ дар ҳамин асараш исбот кард ки донишнома ба забони тоҷикии имрӯза навишта шудааст, ба забони тоҷикии имрӯза ва ӯ ба воситаи овардани даҳҳо калимаҳои ислоҳҳои файласуфӣ исбот мекунад ки ибни сино на фақат забони адабии тоҷикиро хуб медонист, забони адабии илмиро, забони файласуфиро, забони тиббиро аъло медонист ва айнӣ дар ҳамун китоби худаш шайхураис абуалӣ ибни сино ҳаминро исбот мекунад. баъдтар низ селвор ворид шудани вожаҳои арабӣ асос дар забони тоҷикӣ аз асри 17 бештар ба назар мерасанд. ин тамоюл як андоза забонро мушкилфаҳм кард. дар ин давра ҷараёни арабишавии забонҳои дигар буд ки он таҳти таъсири хилофати араб қарор дошт. дар замони ҳукмронии сулолаи манғитиён бошад забони тоҷикӣ дар баробари туркии чағатоӣ забони расмии давлат ба кор мерафт вале ҳеҷ шакл нагирифта буд. ба таъбири устод айнӣ дар ин марҳилаи мураккабу пурихтилофи таърих тамоми коргузорӣ маҳз бо забони тоҷикии форсӣ амалӣ мегардид. аз асли 10 ин тараф то ибтидои садаи 20 мо ҳамеша зери таъқибу фишору тазиқи қавмҳои туркнажод қарор доштем. ина мо бо боварии комил ва дар такя бо сарчашмаҳои илмӣ гуфта метавонам. корнамоиҳои шоирону адибоне ки ҳатто дар ҳамин лаҳзаҳои ҳассос ки хавфи ҷонашон буд бо забони тоҷикӣ навиштан, ҳаминро ман қаҳрамон ҳисоб мекунам. яъне онҳо қаҳрамонҳои миллат буданд ки дар ҳамон лаҳзаҳои ҳассос на бо забони арабӣ, на бо забонҳои туркӣ, балки бо забони форсии тоҷикие иншо карданд ки он забон дар як давра масалан мақоми давлатӣ дошт, ҷойгоҳи расмӣ дошт ва он забон барои тамоми мардуми масалан форсинажод бисёр фаҳмо буд. барои ҳамин аст ки имрӯз рӯдакӣ барои рӯдакӣ гӯё барои мо навиштааст. вақте ки мо саъдиву ҳофизу ҷомею болотар бедили ҳилолиро масалан мехонем, гӯё ки дар замони мо эҷод кардан ва мавзӯъҳои мубрами моро мавриди матраҳ қарор доданд. ва ин нишонаи ҳамун аст ки забони форсии тоҷикии мо дар зарфи ҳамин инкишофи таърихии худ ба тағйиротҳои ҷиддии луғавию калимасозиву маъноӣ дучор нашудааст. ин ҳамун забоне аст ки рӯдакӣ менавишт ва андеша меронд. имрӯз мо бо ҳамун забон андеша меронем ва менависем. соли 1924 бо фармони Москав бояд ҷумҳуриҳои миллӣ таъсис дода мешуд. азбаски сохтани ҷумҳуриҳо дар асоси забону миллат сурат мегирифт, аз ин нуқтаи назар забон дар ин марҳилаи ҳассоси таърихӣ аҳамияти калон касб намуда буд. тамоми мардуми дунё мо мардуми тоҷикро маҳз бо анамин даврони гузаштаамон бо ҳамун кулбори бою ғании таърихи тамаддуни фарҳангамон мешиносанд. дар ба даст овардани анамин афзалият дар маърифӣ намудани миллати тоҷик як давраи муайяни таърихии инкишофи мардуми тоҷик, ман боз такрор мекунам, пеш аз ҳама нақши забони тоҷикӣ. дар солҳои 20 то соли 1929 яъне то иваз шудани алифбои арабӣ бо алифбои лотинӣ забони тоҷикии форсӣ пайванди мустаҳками худро бо давраи пеш аз инқилоб рушди забон нигоҳ дошта инкишофи он хусусияти табиӣ дошт. болотар вақте ки меоем масалан ибтидои садаи 20 ва охирҳои он ҳатто бибинед забон
вазифаи навро касб мекунад. Яъне забони тоҷикӣ на танҳо миллати давлатро наҷот дод, балки давлатро сохт, яъне ҳуввияти давлатсозиро бар дӯш мегирад. мо дар замони шӯравӣ тоҷикистони шӯравӣ таъсис додем соли 1929, вале бибинед ки то соли 1989 нуфузи забони тоҷикӣ дар зери таъсири фишори забони рус ки забони ҳукмрон буд, забони сиёсати ҳамон давр буд, хира буд. мо забони тоҷикӣ забони давлатӣ мегуфтем, лекин нуфузи забони русӣ ба ҳадде буд ки ҳатто дар муҳити хонаводагӣ мисолҳои зиёдеро масалан овардан мумкин аст ки дар муҳити хонаводагӣ мо бо забони русӣ муошират мекардем. баъд аз солҳои 60 оҳиста оҳиста равияи эҳёи маданият ва рӯ овардан ба таърихи гузаштаи хеш оғоз гардид. ин раванд ба принсипҳои истилоҳсозии забони тоҷикӣ низ бетаъсир намонд. дар як давра киностудияи сталинобод соҳиби боз як комёбии техникии истеҳсолӣ шуд. тарҷумаи филмҳои беҳтарини иттиҳоди шӯравӣ ва хориҷӣ ба забонҳои тоҷикӣ барқарор гашт. аввалин устодони соҳаи тарҷумаи филмҳо ходими шоистаи ҳунар Қутбиддин Олимов ва ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурӣ Абдусалом Раҳимов буданд. ба забони тоҷикӣ тарҷума шудани асарҳои синамои бузурги ҷаҳонӣ моҳияти бузурги фарҳангӣ ва иҷтимоиву сиёсӣ дошт. сол то сол коргардонҳои дубляж ва ҳунарпешагон маҳорати худро дар ин соҳаи хеле муҳим сайқал медоданд. охири солҳои 80 ва аввали солҳои 90 дар таърихи фарҳангии тоҷик давраи таҳаввулоти фарҳанг маҳсуб мешавад. дар ин давра дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангии тоҷикистон дигаргуниҳое ба вуҷуд омаданд ки ҳар яки он таҳқиқу баррасии алоҳида мехоҳад. ҳамин буд ки аз солҳои 70-80 садаи гузашта як гурӯҳ равшанфикрон диданд ки агар нисбат ба анҳамин устуворгардонидани ҷойгоҳи забон дар ҷомеа, мустаҳкам намудани пояҳои ҳуқуқию сиёсии он ягон чорандешӣ нашавад, хавфи нест шудани забон ва дар заминаи ин хавфи аз миён рафтани миллати давлат вуҷуд дорад. соли 1989 дар таърихи 22 июл дар ҷаласаи махсуси шӯрои олӣ ба забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ доданд. аввалин бор дар таърихи мардуми осиёи миёна миллати тоҷик ҳукумати тоҷикистон забони миллии худро забони давлатӣ эълон намуд. азбаски забон яке аз рукнҳову нишондиҳандаҳои асосии давлатдорӣ мебошад, қабули қонуни забон қадами нахустин барои соҳиб шудан ба истиқлоли миллӣ буд. дар солҳое ки забони мо ба мақоми давлатӣ расида буд, як давраи бисёр пуршуру шар буд. маҳз ҳамин истиқлол ба мо роҳҳои зиёдро дар масъалаи амалӣ сохтани қонунҳои забон ба миён овард. ягона давраи тиллоиву рангин ва тақдирсозу миллатсози забони тоҷикӣ маҳз ба замони соҳиб истиқлолӣ рост меояд. мо борҳо таъкид кардаем ки пеш аз оне ки мардуми тоҷик истиқлолияти сиёсиву давлатӣ ба даст дорад, дар соли 1989 аввал мо соҳиби истиқлоли забонӣ шудем. яъне мо ба забон озодӣ бахшидем, пояҳои забонро ҳамчун унсури ҳастии миллати давлат устувор кардем, мақоми давлатӣ додем. баъдан дар соли 1991 дар ҳамин партав баъд мо истиқлолияти давлатиро ба даст овардем. ин бисёр як падидаи беназири таърихӣ аст. аз соли 1991 то ба имрӯз ин марҳилаи бисёр нави рушди забони тоҷикӣ аст. яъне ман боз таъкид мекунам ки вақте ки пешвои муаззами миллат сиёсати забониро дар меҳвари сиёсати давлатӣ қарор дод, ин маънии он надошт ки пеш аз ҳама забони тоҷикии мо баъд аз садсолаҳо дар шахсияти пешвои муаззами миллат, дар шахсияти миллати тоҷики навакак соҳиби давлат шудааст, пуштибони хешро дарид. дақиқ аст ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар мавриди устувор гардидани мақому ҷойгоҳи забон дар ҷомеаи имрӯза ва баландбардоштани нуфузи байналмилалии он корҳои бузургу созанда иҷро шуданд ва ҳамаи ину он чорабиниҳову ташаббусҳо бевосита бо ташаббус ва роҳбариву роҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯи кор омаданд. дар даврони соҳибистиқлолӣ нисбат ба забони тоҷикӣ он қадар ғамхорие шуд ки ягон давраи таърихӣ ана ҳамин ғамхорию меҳрубониҳо ва пуштибониро нисбат ба забони тоҷикӣ ёд надорад. имрӯз забони мо бубинед ки дар рӯёрӯи забонҳои абарқудрати дунё ҳам бо меъёрҳои маъноӣ, ҳам бо калимасозӣ, ҳам луғавӣ, ҳам сарфию навӣ аллакай истодагарӣ карда метавонад. имрӯз бубинед ки мо истилоҳоти илмию фанниро аз ҳисоби муодилҳои тоҷикӣ баргардон мекунем. ана ҳамин қудратро забони тоҷикӣ 100 сол пеш надошт. яъне қудрати луғавии забони тоҷикии мо имрӯз хеле боло рафтааст ки ҳатто дар рӯёрӯи забонҳои абарқудрати дунё истодагарӣ карда метавонад. бубинед ки имрӯз дастоварди мо дар замони истиқлол ин шуд ки дигар намояндагони миллатҳои дигар як шавқу рағбати омӯхтани забони моро пайдо карда истоданд. имрӯз мо мебинем ки дар худи донишгоҳи мо аз давлатҳои аврупо масалан инҷо донишҷӯён меоянд, касоне ки ба ин забон дилбастагӣ доранд ва мехоҳанд ки забонро омӯзанд ва дар паи омӯзиши ин забон ҳастанд ки бештар онҳо пештар ин забонро он қадар ба эътибор намегирифтанд ва он қадар гӯё ки дар назар ноаён буд. лекин ман фикр мекунам ки ҳамин самараи истиқлол буд ки имрӯз забони мо ин қадар нуфузу эътибори худро пайдо кард. инҷо гап сари на форсиву тоҷикӣ ва на дари форси тоҷикӣ меравад, балки танҳо забони тоҷикист. зеро дар қонунгузории мо бо чунин ифодаву ибора иншо шудаву қабул гардида, яъне забони расмии давлатии коргузорӣ забони тоҷикист. дар даврони сомониён давраи боландагии забони форсии тоҷикӣ буд ва мо шумо хуб медонед ки дар ҳамин давра тамоми муоширати сатҳи давлатӣ, коргузориҳои расмӣ, мукотибот, забони илму санъат ҳама бо забони то забони девондориҳо ҳама бо забони форсии тоҷикӣ сурат мегирад. дар он давра ҳам истилоҳи забони форсӣ, ҳам форси тоҷикӣ ва ҳам форси тоҷикидарӣ ҳамаш зери як мафҳум фаҳмида мешуданд ва мавриди истифода қарор доштанд. имрӯз баъзан тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ дар мавриди номи забони мо баҳсҳо ба назар мерасанд. мо ҳамеша таъкид мекунем ки мо хизматҳои шоёну таърихиву беназири забони форсиро дар рушду инкишоф ва густариши забони тоҷикӣ ҳеҷ вақт нодида намегирем. вале имрӯз дар ҳавзае ки масалан забони тоҷикӣ амалкард дорад бо ҳамин унвон дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон сабт шудааст. мо бояд донем ки забони давлатии ҷумҳурии мо забони тоҷикӣ аст. дар партави қабули қонуни забон моҳи сентябри соли 1990 дар назди академияи илмҳо бо қарори шӯрои вазирони тоҷикистон кумитаи истилоҳот ва забон таъсис ёфт. ҳадафҳои асосии таъсисёбии кумитаи истилоҳот ба тартиб овардани истилоҳоти забони тоҷикӣ ва татбиқи қонуни забон мебошад. сохтори махсусе таъсис дода шуд ки имрӯз сиёсати забонии давлатро на танҳо назорат мекунад, танзим мекунад ва ба пеш мебарад. ҳама масъалаҳои забоние ки имрӯз дар ҷомеа пайдо мешаванд аз ҷониби кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам назорат ва мавриди танзим қарор мегиранд. бисёрак ин таъсиси ҳамин кумита худ нишони он аст ки давлат ҳукумат нисбат ба тақдири забон бетараф нест ва ин бисёр як мавқеъгирии дуруст аст. бузургтарин асаре ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар рӯи даст омад ин китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо унвони забони миллат ҳастии миллат мебошад. пажӯҳиши анҷомдодаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат бо номи забони миллат, ҳастии миллат ки дар ду китоб таълиф шудааст. ин китоб фарогири давраҳои тарихии забони тоҷикӣ аз ибтидо то ибтидои асри 20-ро дар бар мегирад ва онро метавон роҳнамои пажӯҳишҳо дар забоншиносии тоҷик гуфт. ва забони тоҷикӣ аз маҳдудае ки дар замони шӯравӣ буд берун омад ва тавонист ки дар ҳамаи самтҳо корбаст шавад. яъне имрӯз мо эҳсос мекунем ки пешвои муаззами миллат, давлат, ҳукумат дар ягон лаҳза
нисбат ба тақдири забон бетараф нестанд. суханрониҳои пешвои маъзами миллат аз минбарҳои баланди созмонҳои нуфузи ҷаҳонӣ бо забони нобу ширадору гӯшнавози тоҷикӣ худ нишонаи он аст ки имрӯз нуфузи забони тоҷикӣ дар сайҳаи байналмилалӣ ба таври бояду шояд ҳаст. яъне моро бо ҳамин забон дар тамоми дунё мешиносанд, эътироф мекунанд, эҳтиром мекунанд, аҷ мегузоранд. мо мебинем ки имрӯз забони мо аз арсаи байналмилалӣ садо медиҳад. садои ин забони бисёр шеваву латиф. ҳатто намояндагони миллатҳои дигар ҳам дар бораи бузургии забони мо сухан мегӯянд, ки барои мо ин боиси бисёр як қаноатмандӣ, як хушҳолӣ аст. ва вақте ки мо аз забони як миллати дигар дар бораи тамаддуни бузурги худ, бузургии забони худ вақте ки мешунавем, мо хеле хушҳол мешавем ва ҳатто қаноатмандам мешавем ки мо намояндаи ин забон ҳастем. то кунун сари омӯзишу пажӯҳиши забони адабии тоҷик корҳои зиёд ба иҷро расиданд. шурӯъ аз кӯшишу ковишҳои устодон Садриддин Айнӣ, Мунзим, Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ, Саидризо Ализода то ба Муҳаммадҷон Шакурӣ, Турақул Зеҳнӣ, Додоҷон Тоҷиев, Соиб Табаров, Носирҷон Маъсумӣ ва насли баъдӣ Мукаррама Қосимова, Баҳриддин Камолиддинов, Сайфиддин Назарзода, Рустами Ваҳобзода, Ҳамид Маҷидов ва даҳҳои дигар аз ҳаммаслакони онҳо мебошанд. воқеан аз тӯли таърих ба мо маълум аст ки забони адабии тоҷикӣ дар асри 10 ташаккул ёфтааст ва идомаи забони адабии тоҷикӣ дар ибтидои асри 20 ин ба хидматҳои асосзори адабиёти муосири тоҷикӣ устод Садриддин Айнӣ пайвандӣ дорад. зеро устод Айнӣ ки ҳамаи соҳаҳоро таҳқиқ мекарданд, бевосита ба масъалаи тозагии забони адабии тоҷикӣ ҳам таваҷҷӯҳ карданд. бо ибтикори он кас дар соли 1930 анҷумани аввалини забоншиносони тоҷик баргузор гардид. ҳатто ба нависандагони ҷавон маслиҳатҳо медоданд. устод Айнӣ аз захираи бои мардумӣ калимаҳоро дона дона ҷамъоварӣ карда дар осори худ истифода карданд. соли 1934 зери назари устод аввалин луғати тоҷики русӣ таҳия шудааст. ин хидмати бузурги устод Айнӣ аст. аслан мардум забону таъриху фарҳангро аз саҳфаҳои матбуоти даврӣ меомӯзанд ва забони воситаҳои ахбори омма ин забони омма аст ва ҳар ишколе дар он дарҷ гардид, он зуд ба зеҳни хонандааш роҳ меёбад. ба таъбири устод Садриддин Айнӣ, зотан хатоии забонӣ бемории гузаранда аст. устод Садриддин Айнӣ ки донандаи хуби забони адабии тоҷикӣ буданд, ҳамеша дар мақолаҳои худ, дар мактубҳои худ, дар асарҳои илмии худ таъкид мекарданд ки ин гунаи тоҷикӣ, ин гунаи калима тоҷикитар аст. ин шакли дурусттари истифодаи истеъмоли ин калима ҳаст. ин хидматҳои устод Садриддин Айнӣ аст ки мо то бо имрӯз медонем. ҳамаи осори Садриддин Айнӣ саропо фарогири масъалаҳои забон аст. салосати забон ва қудрату тавоноии забони тоҷикӣ дар осори Айнӣ инъикос шудааст. доир ба одоби муошират ва ҳусни баён, санъатҳои суханварӣ аз гузаштаи таърих то ба имрӯз шахсиятҳои бузурги илму адабу фарҳанг, шоирону фозилони давр, забоншиносон ва суханварон ба тарзу шеваҳои хос мақолаву асарҳои бузургҳаҷми мондагор ба таб расонидаву вобаста ба ин мавзӯъ аз ҳар дидгоҳ андешаронӣ намуданд. устод Сотим Улуғзода ки аз яке аз шогирдони устод Айнӣ буданд, баъдан устод Турсунзода, Миршакар, Деҳотӣ ки ҳамчун котиб барои устод Садриддин Айнӣ хидмат карданд, устод Раҳим Ҳошим, устод Лутфулло Бузургзода, инҳо забоншиносоне ҳастанд ки барои поку беолоиш нигоҳ доштани забони тоҷикӣ хидматҳои бузург карданд. аз ҷумла Лутфулло Бузургзода яке аз шахсиятҳои бисёр матраҳи солҳои 30-40 асри 20 буд. ҳамчунин хидматҳои Саидризо Ализодаи Самарқандӣ, хидматҳои Нарзулло Бектош ва дигарон ки бевосита ба навиштани дастурҳои забони тоҷикӣ дар ибтидои солҳои 30 оғоз карда буданд, набояд фаромӯш кард. Вера Сергеевна Расторгуева, Анна Зиноева Розенфелд инҳо нафароне ҳастанд ки бевосита дар солҳои 60 ба таҳқиқи масъалаҳои грамматикаи забони тоҷикӣ таваҷҷӯҳ карданд. профессор Маҷидов хусусиятҳои
ساختاری و معنایی فرازیولوژی زبان ادبی حوزه تاجیک رو در شکل مونوگرافیا در سال 1997 به تاب رسوندند. شاگردان داداجان توجیف ادامه دهنده کسب آن نفر بودند و در این قطار میتوان نام‌های عضو وابسته اکادمی ملی علوم تاجیکستان مکرمه نبیه و قاسم و این سلسله رو ادامه دادند و همچنین یکی از شاگردان دیگری معلم توجیف این استاد دولت‌بیگ خواجه‌یف هستند. از جانب محققان رشته زبانشناسی در زمان استقلال کشور آثار زیاد علمی، دستورهای تعلیمی و مونوگرافیاها وابسته به سخن و حسن بیان ایجاد شدند. اسلوب شناسی، حسن بیان، سخن از بحر دیگران گویند زبانشناس بحرالدین کمال‌الدینوف از جمله آنهاست. داداجان توجیویچ توانستند که برای رشد زبان تاجیکی خدمت‌های ماندگار کنند و مکتب زبانشناسی تاجیک را از سال 60 تا سال‌های 80 سروری کافدرا چنانکه که قید کردم وظیفه داشتند و اکثر شاگردان آن استاد با مسائل مبرم زبانشناسی و تحقیق مسائل مبرم زبانشناسی رو آوردند و یکی از نفرانی که به واسطه با اسلوب زبان تاجیکی سر و کار گرفت این استاد بحرالدین کمال‌الدینوف هستند که در دوره آخری فعالیت خود به واسطه با پاکیزگی و بی‌آلایش بودن زبان ادبی، نزاکت زبان ادبی تحقیقات‌های سودمند انجام دادند. دایر به دیگر جنبه‌های سخنوری ترقل ذهنی، خدای شریفزاده، حمید مجیدوف تحقیقات سودمند دارند. یکی از اثرهای مهم و مبرمی که خواندن و در عمل تطبیق نمودن آن وظیفه جانی هر یک سخنور و ایجادکار می باشد، صنعت سخن ترقل ذهنی است. مؤلف در این کتاب عقیده‌های تمام سخنشناسان کلاسیکان را جمع آوری نموده دایر به مهمیت صنعت‌های بدیعی که در شعر کلاسیک و معاصر تاجیک استفاده شدند پژوهش برده است. سهم زبانشناس حمید مجیدوف نیز در رشد و رونق سخنشناسی و شناخت صنعت سخن و حسن بیان خیلی چشم‌رس می باشد. نسل امروز بیشتر با رویه‌های نوی که در زبانشناسی به وجود آمده ایستادند، از جمله زبانشناسی معرفتی، زبانشناسی روانشناسی، زبانشناسی اجتماعی، زبانشناسی فرهنگی و دیگر رویه‌هایی که امروز در جهان معاصر در زبانشناسی معاصر به وجود آمده ایستادند، تحقیقات ادامه داده ایستادند. اینقدر اثرهای بزرگی در این دوره به میان آمدند. در بین همین 33 سال استقلال کشور اینقدر مثلا لغتنامه های بزرگ، اینقدر قاموس ها، کتاب ها در ساحه های گوناگون علم زبان، یعنی محض با زبان تاجیکی با فراگیری لغت های زیاده که یک دوره آنها در قفس بودند و آنها رو ما نمی توانستیم، امکانیت نداشتیم که روی کار بیاریم و امروز ما آنها رو میبینیم که محققان استفاده بردند در کتاب های خودشان و حتی چندین مثلا لغتنامه های اصطلاحی به میان آمدند. پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نیز یکی از مرکزهای بزرگ علمی کشور حساب می‌یابد. محض در زمان صاحب استقلالی کشور اینستیتوت مذکور به فناوری‌های زیاد نائل گردیده، پژوهندگان آن در برابر آموزش، تحقیق و بررسی علم زبانشناسی تاجیک عمل‌های گسترده را به سامان رسانیدند. دستاورد دیگری زمان صاحب استقلالی کشور که خیلی به مورد و بی‌نظیر می باشد، این تأسیس کمیسیه ملی عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2015 ارزیابی می گردد. پیشوای معظم ملت ضرورتی همین استوار گردیدن پایه‌های علمی زبان را احساس کردند، با عالمان تاجیک رجوع کردند، توصیه دادند و در زمینه پیشنهاد درخواست عالمان همین کمیسیه عالی اتستاسیونی را تأسیس دادند که امروز ما برای حمایه رساله‌های سطح‌های گوناگون نامزدی و دکتری خویش دیگر به دولت‌های خارجی مثلا کم مراجعت میکنیم. تحلیل‌ها نشان میدهند که اکثریت رساله‌ها امروز در همین کمیسیه عالی اتستاسیونی یعنی در کمیسیه ملی خودمون حمایه میشود. قضیه مهم و مبرم و مورد توجه پژوهندگان نسل معاصر تاجیک نیز به ویژه زبانشناسان موضوع و مسئله های ذیل می باشد. یکی از مشکلاتی که امروز
дар забони адабии тоҷикӣ боқӣ мондааст, ин рушди мукаммал надоштани забони адабии гуфтории тоҷикӣ аст, ки ман фикр мекунам ки дар солҳои оянда ин масъала ҳам бо оне ки ҷойгоҳи забони тоҷикӣ дар илм устувортар мегардад, роҳи ҳалли худро пайдо хоҳад кард. чуноне ки бедили бузург фармуданд, ки аз фаҳми ҳақоиқ дам зани хомӯш бош, умрҳо бояд ки дарёби забони хешро. бо имрӯз бояд гумон накунем ки мо ин забони худро имрӯз пурра дарк кардаем ва фаҳмидаем. як умр инсон камӣ мекунад ки мо ин забонро то охир омӯзем. масъалаҳое ҳастанд ки имрӯз таҳқиқ нашуда ҳастанд ва имрӯз муҳтоҷи омӯзиш ҳастанд ва имрӯз мо ҷавононро бояд раҳнамоӣ кунем ки бисёр паҳлӯҳои ин забонро таҳқиқ кунанд, таърихӣ будани ин забонро ошкор намоянд ва ба ҷаҳониён нишон бидиҳанд. падидаи манфии дигаре ки он метавонад минбаъд ба асолати забони тоҷикӣ лакнат ворид созад, ин ҳамарӯза ба василаи сомонаҳои иҷтимоӣ дар баҳсҳои забонӣ вобаста ба забон ва номи он новобаста аз тахассусу кору пеша иштирок доштани нафарони касбу кори гуногун умуман соҳибзабонони мо аст. масалан имрӯз сарсадаҳо дар мавриди риояи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ хеле зиёд ҳастанд. ҳарчанд ки дар соли 2021 мо охирин бор қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикиро бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расондем, вале боз ҳам сарсадаҳо зиёд ҳастанд. имрӯз дар мавриди забони васоити ахбори умма, хосатан забони шабакаҳои иҷтимоӣ хеле сарсадаҳо, баҳсҳо зиёд ҳастанд. яъне ин масъалаест ки масъалаи доғи рӯз аст. доғи рӯз аст. хоб дар мавриди риояи меъёрҳои мустаъмали забони адабии меъёрӣ хеле мушкилиҳо зиёд дорем. яъне имрӯз на ҳама бо забони адабии меъёрӣ суҳбат карда метавонанд. забони адабии меъёрӣ ин ҳамун забоне ҳаст ки барои тамоми қишрҳои ҷомеа бояд фаҳмо бошад. ҳамагон ба хубӣ медонем ки забони тоҷикӣ аз шумули он забонҳое дониста мешавад ки дорои лаҳҷаву шеваву гӯишҳои бештар мебошад. тасаввур намуд ки агар ҳар намояндаи ин лаҳҷаву шеваву гӯишҳо бо ҳамон нутқи хонандагии худ ки дар доираи як деҳаву маҳал ва ё як ҷамоаву шаҳрак сурат бигирад, пас тақдири забони адабии меъёрӣ чӣ мешуда бошад? ман гумон мекунам ки ислоҳшавандаанд барои он ки имрӯз аз ҷониби давлат ҳукумат таваҷҷӯҳ нисбат ба ҷойгоҳи забон хеле зиёд аст ва ман гумон мекунам ки сарчашмаи ислоҳи ҳама ҳамин мушкилиҳое ки дар боло зикр кардем, ин пеш аз ҳама дар муҳити хонаводагӣ тарбияи солими фарҳангии фарзандон аст. яъне агар мо аз муҳити оилавӣ ба фарзандон ҳамин риояи дурусти меъёрҳои истеъмолии забони адабиро агар ташвиқ карда бошем, ман гумон мекунам ки дар зинаҳои минбаъда дар боғча, макотиби таҳсилоти миёнаи умумӣ, баъдан муассисаҳои олии таълимӣ ҳамин мушкили худ аз худ бартараф мешавад. ҳар як фарди ҷомеа вазифадор аст ки барои тоза беолоиш нигоҳ доштани ин забони нови тоҷикӣ камари ҳиммат бандем ва нагузорем ки ҳар калимаҳои бегонае ки бо забон ворид мешавад ё ҳар халқият миллате ки нисбат ба ин забоният таҳдиде мекунад, мо устодон ва кормандон ё аҳли зиё бо мақолаҳои пурмазмун бояд ба онҳо ҷавобҳо гардонем ва ҳамеша пуштибони ин забони қадима ё постори ин забони миллии худ бошем. агар дигар соҳаҳои илм хоса бошад, яъне як бахшро фаро бигирад, вале забон моли ҳама ва барои ҳама аст, чунки забон падидаи иҷтимоӣ хоҳад буд. ман гумон мекунам ки ин ҷашн камтар аз ҷашнҳои дигари миллии мо нест, зеро сухан дар мавриди забон меравад. ҳамун забони тоҷикие ки забони модарии мо аст, ҳамун забони модарие ки аввалин суханро мо аз забони ширини модар мешнавем, тавассути модар, тавассути ҳамин забон дунёро дарк мекунем, мешиносем, ба воя мерасем, ватанро мешиносем. ман аз ҳамаи дастандаркорон, аз ҳама соҳибони забон ки бо ҳамин забони нови тоҷикӣ суҳбат мекунанд, даъват ба амал меовардам ки дар мавриди риояи меъёрҳои забони адабии меъёрӣ бисёр масъулиятшинос бошанд. ҳар куҷое бошанд, дар баробари дигар арзишҳои миллӣ аз забон, аз давлат, аз миллат пуштибонӣ кунанд,
ифтихор кунанд ки мо тоҷик номи забони мо тоҷикӣ ва номи давлати мо тоҷикистон аст. шукри неъмати соҳиби истиқлолист ки забони тоҷикӣ дар гаҳвораи худ боз аз сари нав чун 1000 сол қабл забони расмӣ шуд, маснаду мақоми давлатӣ ба худ касб намуд ва шаҳомати пешина ва деринаи худро дубора зинда кард.